Verovatno mislite da vam je za divljinu potrebna džungla ili prašuma. Ali možda vam je dovoljno i dvorište. Od kolonija mrava do minijaturnih čudovišta. Pokazat ćemo vam da i vaše dvorište ima divljine u sebi. Dvorište je dom mnogim zanimljivim insektima. Na primjer, ovaj jedan mali mrav. Nikoga ne može da uplaši. Ali, ako bi ih bilo više, mnogo više, oni postaju vojska koja ruši sve na svom putu. Naravno, velika kolonija dolazi od male kraljice, koja rađa mnoštvo jaja, iz kojih se izlažu larve, koje treba da prođu par faza da bi postali potpuno odrasli mravi. Ali kako kraljica nastaje? U vreo letnji dan, mužjaci i ženke letećih mrava izlaze iz svojih gnezda kako bi se parili. Dok mužjaci umiru, ženke preživljavaju. Kada nađu odgovarajuću lokaciju i uriju se u zemlju, ženke osnivaju novu koloniju, gde preuzimaju ulogu kraljice. Jedno je sigurno. Od leptira pa sve do guštera. Niko nije ravan ovoj armiji. Pa čak ni larva bube nosoroga, koja bi, da je preživela ovaj pokolj, imala čudesan život. Nakon faze larve prešla bi u fazu ovoga, da bi za samo par nedelja pod zemljom dobila i oklop. Mada bi trebalo da ima i veći rok. Trenutno više liči na ženku, poput ove, koja upravo doziva mužjaka na parenje. Neverovatno je kako u stvari mravi pripadaju istom redu insekata kao i ose i pčele. Svi oni pripadaju redu Hymenoptera. Evo jednog njihovog člana koji radi neverovatnu stvar. Ova osa drvenarica u stvari leže jaja u drvo, pomoću svoje žaoke. Ali insekti nisu osvojili samo vazduh, već i vodu. Dobar dokaz je ovaj pripadnik iz roda Notonecta. Možda izgledaju bezopasno, ali ove vodene stenice svaki čas su spremne da krenu na svoj plen, poput strele. Ali plivanje nije jedina tehnika kretanja po vodi. Ova vodena stenica hoda po vodi tako što balansira na njoj svojim dugim nogama. Baš kao i ona, mnogi insekti ovde su predatorski nastrojeni, poput ove retko viđene bogomoljke. Bez sumnje najbolji lovac u svetu insekata. Njen hod možda izgleda trapavo, ali njen strpljivi tempo kretanja je upravo ono što je čini izvanrednim ubicom. Što ona upravo demonstrira na ovoj jadnoj bubici. Da zaključimo. Sa ovim predatorom se nije pametno mešati. Tu su i komarci, koji, kako već svi znaju, piju krv. Ali zašto? Odgovor je prost. U stvari samo ženke piju krv, zato što su im sastojci iz nje potrebni da stvore jaja. Dvorište definitivno ne može da bude dvorište bez insekata. Naravno, gde god postoji plen, postoji predator. U ovom slučaju, to su ptice. Jatolasta, da budemo precizniji, koje upravo lovi roj insekata. Ptice su u stvari imale pretka koji je živeo još u kasno doba jure. Nažalost, izumro je pre više miliona godina.
Zvao se Archaeopteryx i bio je pticoliki dinosaurus. U ovom dvorištu postoje mnoge vrste ptica. Na primer plašljive gugutke, lukave svrake, pustolovni vrapci i senice, gramzivi gačci i poneki detlić, izvanredan lovac, čije su noge savršeno dizajnirane za pentranje po stablima. Detlić, i povrh mnogih kvaliteta, nije jedini krilati predator dvorišta. Senice, na primer, mogu vrlo lako postati demoni svim insektima. A recimo samo da nisu ni toliko nežne prema svojim srodnicima, vrapcima. U zimu u stvari nema toliko ptica, ali i dalje postoje dokazi o njihovom prisustvu. Sad, u toku proleća, mužjeci dobijaju neverovatnu želju za parenjem. Budući da ženkama dobijanje potomstva znači smanjenje šanse za preživljavanje, oni nisu baš preterano zainteresovane. Ali, mužjeci ne odustaju. Najzad, jedna ženka gugutke je pristala. Sad, treba da brine o mladima. Koji neprestano traže još hrane. Posao je težak. Ali, nije neizvodljiv. Međutim, ako ste mislili da su ptice ovde na vrhu lanca ishrane, grdno ste se prevarili. Ne. U stvari, taj položaj imaju mačke. One su kao tigrovi ove besne džungle. Naravno, većinu njih vidimo kao nežne i umiljate. Ali svaka od njih ima malo divljeg duha u sebi, koji je prilično neophodan za odbranu teritorije, kao i za lov. U tom slučaju žrtve najčešće podnose ptice, ali ne obavezno. Zbog sposobnosti leta, mačke ih teško love. Zbog toga, najčešće love bilo šta manje, uključujući miševe, veće insekte i naravno guštere. I povrh sjajnih lovačkih veština, i dalje postoje i drugi lovci u dvorištu. Paukovi i njihove mreže uvek su efikasan način za hvatanje insekata. U stvari, paukova mreža ima više namena sem za lov. Zato paukovi imaju 7 različitih žlezda za 7 različitih niti. Da navedemo neke od njih. Tu je obična nit, koju pauk koristi kao oslonac, kao i lepljiva nit, koju pauk koristi da bi zadavio svoj plen. Kao što možemo da vidimo. Sada mu ubrizgava otrov i... ručak je spreman. Postoje čak i niti specijalizovane za vrećice sa jajima. Kada se izlegu, ima ih oko 500 i nijedan nema roditelja. Sami preživljavaju i love.
ova dva mladunca već vežbaju na malom mravu. Međutim, postoji i paukovi kojima mreže nisu potrebne. Kao ovaj pauk skakač, koji je svojim sopstvenim očnjacima zadavio muvu. Tu je i pauk vučjak. Najčešće viđena vrsta pauka je i dalje pauk kosac. A za pauka osu već znate kako je dobio ime. Sada smo zavirili u svako životinjsko kraljevstvo koje se može vidjeti u dvorištu. Pa skoro svako. Još uvek nismo rekli ni reč o brzonogim zmajevima dvorišta. Gušterima. Zapravo, jedina vrsta guštera u dvorištu jeste zidni gušter. Odlični trkači i veoma dobri skrivači. Iako jedu insekte, i takođe su kanibali. Njihova najdrža poslastica je u stvari mala bespomoćna glista. Mada ovaj David je krenuo na pogrešnog Golijata. Plen je prevelik, a predator je premali. Mališan ima petlje, ali veličina je veličina. Najzad, odustaje. Ali glista i dalje igra ulogu plena. Samo što je novi predator znatno veći od prethodnog. Ne samo da udarci oslabljuju glistu, i sunce je dodatno prži. Dugotrajan rad se najzad isplatio. Dok gušter dobija sveže meso, lešinari se časte sasušenim ostacima. Sad, slično pticama, u rano proleće, mužjaci dobijaju veliku želju za parenjem. Što rezultuje stalnim borbama mužjaka. Međutim,
Intimni rituali parenja nisu preterano nežni. Muž uvijek mora da zgrabi ženkin torzo kako bi provukao rep ispod njenog tela da bi spojio njihove kloake. I uspeo je. Međutim, mladunac mu je uništio momenat. I ne, neće je vratiti. Ali sredinom leta ženka će da dobije potomstvo u obliku jaja, koja će zakopati kako bi se za par meseci jaja izlegla. A sada se pripremite, jer je pred vama čudo prirode. Dvorepi gušter. Ovakav deformitet stvara se kada gušter odbaci samo jednu stranu svog repa. Pritom obe strane zarastaju i nastaju dva repa. Čini se da dobro plaši konkurenciju. Trenutno smo zagrebali samo površinu. Mogli bi da u nedogled pričamo o tajnama dvorišta. Ali zašto samo ne izađete i to sami otkrijete?